Lakhang ko rapo nilip constituency ke parlo mini stadium choki hola along pai ni phai inkoraner ke parni the leading side news channel mahang kethek ningkan si ke chok mi sen me atpen ketalon ponlong Nilip constituency along pen ke chengsi the leading side news channel pu kidam tang suri hini ra inkora ke thoma ningkan pai chiklo ni phai inkora ner ke parni in pu ponsi peneng suri hini ra inkora pli aningkan anke arta ningkan si ke chokarni mesen pen pachun ponlong Aluhi sarpo Dr. Ranji Rong Hangri Teng Pensi, the leading side news channel ningkan isi ke chok ahim ke dok in than pondong. Nona kai ajara saita kachepati ki paprang ki prapa pora kai hutsi, laso news channel kang pupon ang koke, karbiang long atoganu inglong lapen thoi ki dwara retuma phanan, ki du ki sung pencheng lok ajara son ha rat ki thi ki ding atuma long an lapen karbiang long lapen so mindarang kang pian ki palipon verje phansi jasemet laso the leading side news channel in pupon. Labangsu the leading side news channel ahim phu mate editor in chief ke kolom sing teron alang ni hendo alang li ka chipa duk pen non an pineng an me thang karbia lampen asona birta langponin tilo la somie long aluhia man peng pen ka chetong dun chokihola higher secondary school principal Dr. Ranji Ronghang lamthi ki jai ke kaita ahok pet birta si paklang ponangji Phirangki pustame aronatang chini paminangji lapen luaronta chini paminangji lapen akapre ka khe tumalam mate English Hindi Assamese Karbi lapen kapre ka khe alam thita phirangkia tum ki theki dosi ki me puta thanpon akime ki choklim klarda lapen ahok pera birta longsi dunangji la solong chokiola police station chairman lapen Nili Press Club a founder Elison Timung Chitong Lunsi lam the ki jai ke nonakai ili karbia kheta lu ki charli ka chi hunga phaita a phai ongbom lo lapen la an so sia kang tuyang dengta kili dunje phan sai deng pon thunangji media mate phirangkia sai ke kai ke ta angbong si dunangji lapen ahok pera birta si paklang pon bom rangbom si pini arni an la anang deng kili ke ningarong mimilo Kachitong dun Nilip Development Block Assistant Video Kiri Rongpi, Diopani College Principal Boson Rongphar, Dhentaghat Longmir Jain College Principal Bibison Rongpi, Chokihola Nilip Lems Chunbang Dilip Singnar, Ruve Sini Production CEO Malong Timong, Kra Nilip Hawarame Amephu, Raj Teron, Lunsepo Samsoningti, Lunsepi Charkle Teron Pilapen, Ongdung Manpeng Kiduatung Chitong dun. La somei long kadukawe bang pharohini bakche tongdunsi the leading side news channel ningkanisi mahang ke thekani aliralon thepik lapen mi pik pen misen pen pachun ponlong pamilo ini tapuson so first bird university long na chetong long ko ko pai lo kasi kado kawe kada side news at team atum han ang kanu congratulation ka jelo arang itum lani kani si kecok kabar de dong akan alang itu masuk ang deng an kepalit di pon map loke alang itu diklaim ke dam mesan alang itu news coverage dan channel alang itu team member tu ang bong kacet ton alang itu ang bong cooperation kedua yoksi ini lah anang deng sitame ikan si kami sama ang klaim pon kali tu sante ceklo yon yang bong si update asal tu kami alang itu ang bong isi excel reset alang itu team member ang bong asal Choklim, aku nak cakap Chokiola pen sonjit krola pen koila mati pen samsoningti karbin nong la